bersyukur nak keslem jong unongsan hima. Kaseng hito lasken unit menta kasngi hapo kejingelamu presiden usamla nimanki lingdo kalalaj banye kendo yu divisional veterinary officer jong ke West Gentia Hills halor ke office veterinary kabadan halasken halor ke jingsyai lengkereng jong ke office trekam krem da maramon lamar kumbalayo i ba kipaya bat kitenum yeng kila jot bat kila pay kamtam ha ke porslam baka kaha baro syaying banaka liang kaseng kala dawana ka sorkar bakan snapen bahaya gani ka tanat trekam namar kinong songsnong jong ka lasken ibon kiba im na ka kamri jingri bat ka jing pen trekam yagani ka tanat trekam kan long ka jing mentoy ikipat ba ka sinong to ni lenga sen itu realiskan Iwan ni siang musa dulu ni office juai lenga dan bentar kata office betul realiskan suling le the bundli snem the lie the house nem pak keman sarkar kata office berbun ujian upra hutam bideng ketin suling le liang isen yo wi kemat ngai debun tali snem the line bujengri merak dang iman ku bun ba busan suling marjan tu senong sken ke mesti sning wat belang bat ku bagi jai merat tenek liang imut pak kemat ni bun jing duna ngeling dawai ngeling injek ngeling kenung du bentar ku per mujing MK merat nunggu ibi senong man senong kendong man senong udok-udok buat guru gemrat juk ujung metoy te raja mesti ngui tempat kemak sarkar iman ni gua dok jung dok nong krotam beli merat kan iman di luar tam jeng ri bun jeng yu nong yang ujung cenong tengi dawan sarkar uyu IMK ngota office de building building deput kita perang yang gua kita wai kan tam di kenong kre man gele ke cenong ko santar yang lain dan dutilium dikerpak dari sorka itu senang mesti gue man ke saya sudah selama first yang langsung stay rutin